Okay, nove no pola plenya salao le afisi afie kemi le mi anko semtua ke mado janami janami todo lao no polao nyawe over top radio 103.1 FM Papa Lauji Egbe the 21st of September 2024 ele dunenyo bobo plenya jojiro on apenko sem live to USA New Jersey to be precise afama ne lenkonye semtue Meko dunenyo bobo plenya jojiro wale bavana me le America de come eye menye be Ghana le radio top radio Papa Lauji 103.1 Papa Lauji le live across Ghana and also nearly transmitting miano video katan le USA North America ole mi akpom le Siana YouTube page ole mi akpom le Siana YouTube page le Siana TV aji ole mi akpom le Siana Facebook page aji la North America also ame yo katan le Ghana kpete fe bubu ha ole mi akpom le Top FM online on YouTube Top FM online on YouTube and as well okale mi akpom le Authentic Mama fan page also on Facebook Authentic Mama fan page is also live on Facebook all these platforms so ye egba Authentic Mama le transmitting show and I am so happy and glad to welcome all of you on board once again to tune in to Authentic Mama show. This is the time today, the 21st of September 2024. I am transmitting live from USA and I know you are there for me. And share the links to your friends, invite them to tune in. This is how we promote our culture, our heritage to the world. Eya ko hana wo akpede Authentic Mama. Be mia de wo now how no po egbeo anu kakakam le dukosia dukome. Nyawe is okay. Oyombe Authentic Mama mefa. Egba nyefe producer in America. Eya Dion. Dion is helping me doing the production work from America. And for Steve, PRO of Siana is also helping me to produce me from America. Ghana, Francis, the small boy, yes, is standing by for me doing the production work for me. Ghana, Akpenami,
Mikata Miawezo, Oyombe Authentic Mama. Kemana Nanya, the lineup for today. Egba, Yema, our too much interview. Abelekeme were last week, yo. Last week, we had about 3 or 4 interviews. So, ke Egba, only one interview kuma covename. Eye mafo hanami. Anami anyanu yo tepemele popom la America to come. O hiya bemi asron choma manami anya akadeka vado tanami. Hafi magbo vape. Avanami anya the details of what I've witnessed in America. Miaweso ke Egba amekepe tohe kemia phone player enye tope moderator enye tope osofo the car bevenele Ghana ke Egba hala America to kaya me live, and we are happy to be here and make a connect mia doke obe mia afonuna reduko le akpasi akpa ameseme ekele mia nkosem le North America le Ghana kata ne mia se no ekele di le Ghana to come eyata nyepa mekpekpe tohe ya Egbe Lesho Aji anye Reverend Dr. Vivian Balasu Ado. Reverend Dr. Vivian Balasu Ado. Anye moderator na Meridian Presbytery to Meridian Presbytery of EPCG Evangelical Presbyterian Church Ghana. Le anye miafe Meridian Presbytery to moderator. Egba ejojina be elafie mekplim be mi adoje cho azangande ke Meridian Presbytery to le duduge ewunti abe osofo ne na wetore nya be ma no mi adome eke ma don semi le gbogbo me nya adamo kodo nya dele le wakodon semi abe ma kwa mene tamia to, especially those in North America. Menya mesia media solome I love because of nyape time and work ta Egba musendo amenya piade acho mianto nyape Reverend Dr. Vivian Balasu Ado amekenye Meridian Presbytery top moderator la Ghana eke wakodon semi be edona kanye edona mi nyato kano dowom anonkodo jibe hoho adele na mi gbadegbe ameseme ke wonu nua efe tametie bamo efe reward alo nu ke wakpocho me ha ele nye difo atamino twaji mi hodo mechecho via ne konema ko Reverend Dr. Vivian Balasu Ado mi ape moderator ava emoji akpenami. Let's take a break, a quick break. Let me trova.
Lewa valate bemano de dielagbe esiame. Lewa valate miano de diele. Lewa valate miano de diele. Now miawlo de wa valate be miano de dielagbe esiame. Novin nukpolao nyasalao. Ehaya le gboglobe nana ne mia wolode Yehowa favanlate elabe efavanlate kwe mia no de diele efavanlate mia no nyele eyata amesem ke wolona de Yehowa favanlate a eno de die nyato minya be koklu a echu akode vioji nenama Yesu Kristo ha chu akode vioji yata meyo ho Yesu Kristo jise abofe mau enea lobo de la enea echo na academia ji ehaya le sento mi ndo ya be miano ho afava late ne wa chu academia ji ne miano de tie authentic mama Claire to na bobo show pen custom ne le no vitoro mana na nyi ebe electunenyo bobo klenya chochro na pen custom le Ghana opoga aton minute blanc enevo eton le Ghana pe time for 5:43 le America female New Jersey for 1:43 le authentic mama pledge no yo bobo na pen custom live to New Jersey le America to come le live le authentic mama fan page. So thank you so much my lovers, my fans, welcome to the show. Me share links and no of you invite them. That is all you can also do to promote our culture. So share the links, invite your friends. Ameyo lekponye le authentic Siana YouTube page ya. Thank you so much for your time. Please invite your friends, share the page also. Ameyo kata lenkonye Siana Top Radio papa la ojia me dak penami menye be me miss authentic mama ye ha me miss mi kakea me kpobe me le kame play me yo kata yi yata ma dito ha ya senkonye live feeling akom le Ghana di come egba nyele nu fo ple ametohiade ke me dongo ble ya nye Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado, Reverend Dr. Mrs. Yes, Mrs. Vivian Balasu Ado, nye moderator na Meridian Presbytery, EPCG, Evangelical Presbyterian Church, Meridian Branch, miawe to Ghana, fe moderator. Yemele me pomon popo ya be mapon play. Nyado Jana moderator. So let's welcome the moderator to the studio. Ne miadoje. Reverend Nko yado didi. O play moderator. General moderator. We have Nko ya no benu like balade ka okoda. Reverend Wezo. Yo.
Always over ele live le senyana YouTube page ji le North America tano am yopi teo le po la America to come. Nene make ele top radio papa la ji le Ghana to come ole nko se live. Nye le authentic mama fan page ji on Facebook ole po all over the world. Nene make nye le top FM online on YouTube le fama ha ole po. That way is a platform guy mi now ndoya. Akpe yo authentic mama mi awele doji. Okay, fifi lai define wento le fifi epimi le nupo ya. Bele America du come le state mi hoyobe Maryland. Efi mi le fifi la ile nupo. Wow. Oane sile mi ato gbova do Maryland. Yo, ba gbova mesi edo pa pade kwe. Okay. Ta do kwele ji. Abeleke o le po ha be evado kakia edola ko ya ji nekale le ma o fe nya de alo le kaka la fisi afi. Ewezo. Yo. Okay, Reverend, ape mi ajego ma yi enyati ejigba abe mi anto mi ape moderator eke dedoko efia yo fe nkonwe maybe me yo enye ople ameke nenye ple afi ne cho le Ghana de come ple nu eke ne le wo na ape mi ayeji. Akpe medakpe na authentic mama to ma pa me ba dogo ile America du come akpe de mon popo yata todolao medakpe de mon popo yata be mikata miatwa adoje ase nupopocho emiano ogbo enyenye Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado enyenye synod moderator le Meridian Presbytery le Ipikotma Evangelical Presbyterian Church Ghana medakpe be mon popo evanam be mano dukoya mahenye United States of America le Maryland fifi la de dovivia de owowo eye mapa men bebe we be meba dogo authentic mama le Meridian Presbytery azale ngo abele kogbele hoho nya pepe wo paza azalo Azalo. Azale kongbe wa. Okay, akpe eya mami anto mi se no pola wa fisi afi kene le mi anko sem le we thank you so much ame yo katan le mi anko sem le mi akpom le siana YouTube aji le top radio le mi anko sem le top radio papa la oji le Ghana yo le mi akpom le top FM online le YouTube le mi anko sem ha le mi akpom le authentic mama fan page all of you akpe na mi ways of authentic mama show mi echo nkone be dunenyo bobobo show edunanyo abe mi apete mi akpaside du kon ye duananyo revieto mi ape amonu to ame e ya pe wona ye me wona mimi dasi mimi da le Ghana time 5 p.m. to 8 p.m. le Ghana time la America is 1 to 3 p.m. la America afi akpena me egba Reverend Dr. Reverend Dr. Mrs. Vivian Balaso Ado nye top moderator e ya mi ameve mi la America le be mi awo program to ya na me ke Reverend na yijina mple ape mi ajenya goma abe moderator ene abe osofo gan odo methodika ene mi me don kujibe me ba wo MC emi me ba diga na he mi do 25 years alo me dalapa me 25 wa 25 years. Yes, e wodo kaka le maufe afeme as a servant of God you work for 25 years and 25 years amanya nya vi onyo akpla me alo no do wa be maufa me ne challenges o kule no me na to ka ke maulete de alo le odete egba enye mi afe moderator synod moderator for the Meridian. Congratulations, don't go hang. Enyaka nakona la be miato la America le po le nkose abe maunya lo nsendo amenya de akoje gomenami akpe mi dakpe na mao de won popo dongo pe blave vo aton pas zo ma pa men bebe wo be le pe aba mi gede pe blave vo adre pe edo mele mau pa mai no binyo pe blave vo adre pe do le mau papa mai enye jidedi
wedo ne to ma fafa wedo eya kwefia be ne ho ma uji se eye ezio de ma wo a aklo to pe jojo le fen kolata enya mi medve mi aleda si bebe to mi anobi osi o le egbeji ple afisi afi sike o le eya nye be ma wo ya pa nku la afisi afi eye amegbeto de si ade sike wo a efe nku mejo na da la eji o amegbeto ya edi na be ya si jora le ma ugbo kake ma wo ya eti ameyo makokoko eya ta afisi afisi ke ele a mega susu be ìyàwó onububu de sike a chitre de mawu be ya jora le mawu gbo ela bela e ka si be ya hoyeto bedi be mako mawu nya de ka de he ya nye Isaiah tabla ne bo de ka pi ewolia he le gbogbo be bagavon ela bena meliklo malikao ma pedenwo ma chonye ho na ma penudusi adao lenya gbe ya nu a eya ko efia be mawu ya elipa pleto ogbesi agbe eye na olipa pli wo a afisi ke podo ko le ha elipa plo Amen. le do fe ha elipa plo la fe me ha elipa plo la afisi ke apodo ko le even po ne podo ko le la megbegle me ha elipa plo eya ta be melipa plo eya ta maga wonu ka maga fo malikao makpedewon machonye hona mepenu dusi adao ta no gblene ne made no mi ho lebe mi awenye be dohun de mawu poefa sinu na neta monao zoazon le pli ekema afio ehia pepedewon lela apedewon afi ehia keriri lela alikao afi ohia bene dawo lela adao anye hahagade adao lema anye dolele ade adao lema anye hundede ade adao lema anye fukpekpe ade adao lema ela bene be machonye hona mefenudusi adao eyata la pao legbeo la fisi kele a do kapelmao menoklo ekema anoklo eye magbelo dio amen. Amen. Nebe Isaiah 41 ya. 41 verse 10. Verse 10. Enye enyavevento de nekona egbejito alumikata fien ya, because it's one of the powerful verses in to me like le biblame. Ele mao la fisi afi ebe mikavon eleklemi iata nene lekbeji o leklemi ableke egbele mi la fe o leklemi etomego ha ebe leklemi ejome ha edongbebe leklemi iata ya cho yepe khona me pasi alemi Nukbola Onyasalao, Eyanye, a short message came in to me moderator, Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado, I'm making a synod moderator now, Meridian Presbytery in Ghana, Ekele Maryland, Fifila, le USA, le Kokonami, the Vieto, Mia Meyo, like Beji, Abemia Pati Zotiene, Bemia Lemedasi, Isaiah 41, verse 10. Ebe mekavon ye leklemi eata nene lenkonye sem le fienya ye troya ndoya la fisi afia enya ya nanye wati zoti na kono emozo la fisi afia kenele be emena fanao emena nyonao ne wano plio la be haike me foba ya be efa vana teko ni ano de diele ya tanene le Yesu Kristo fa vana te a efia be na ano de die yo katan akpena reverend ke nya yichi Nyele Clear Life, Authentic Mama fan page on Facebook. So those who are there, near the Coco me share, me like page, me follow me. Me anam yan of your academy unto your how share. Thank you so much. Nyele YouTube, Lesiana YouTube page aji, le North America. So all over they are watching. America tokatan le mojiklemi, Dr. Chachukle tokatan le mojiklemi, akpename. Then amake nyele live, le Top FM online on YouTube. Top FM online. Me ato follow me, me like me, me share me. Eye me ano me afe wana kata pom Top Media Group. Me la afma. Me la live le Top Radio 103.1 FM. Papa Logi le Ghana to comment. So they are listening to me live from Ghana. Amesame like Ghana le radio. Hey, tune to Top Radio kwa ole authentic mama. Pele dino yo bobo na when kosen fien ya ha lo ye tro ya ha. Akpename ke Reverend Blonyavo. Me ayiti ni sebe
azangade gboji abewo Meridian Presbytery top synod moderator na ekplo enuya mihofe bla efewo fe zozoma mihofe wo eye emiegbo azadugbe mereku konwo wento na fonucho nuka egbojojogbe nibe yo hofe wo enene ya leke wona ogboji igbe nemia seda akpe bidakpe enamao de efe amen bebefe asisi kele efe ehamiaji beveto Evangelical Presbyterian Church hemiapete amemitopete henye ipi church menola ode bakade jibe wa fo pota de jibe maupe yaira elemiaji etohe Presbyterio, let me ask you, vo. Eye Presbyterio, sweater the method de car. Eye Meridian Presbytery. Next time called the crash and call it the Vivi ho. Enye Presbyterio tohede. Eye emenolau ha ole etohede. Tomaupe amenuve mea. Presbyteria ya ejegome. Eyi de sunuvayi. Henye 2013 lapo eye adawa eva cho General Assembly, the fourth General Assembly be newa ado Presbyteria ya cha do kata le deka pele West Volta Presbytery eye obakpe be West Volta Presbytery ya ekeketa apa eyata oke dale ehutija eye le fufufo mekre dzedzra do ƒe nuwo me kakakaka ova kpe be le 2014 mea wodze be woaɖo synod moderator ɖe ɖa eye amema eya nye moderator of General Assembly fifilia eya nye moderator gã of General Assembly moderator agbeko eya nye moderator gbãtɔ vanɔ Presbyterio ya enu tɔmawo ƒe amenu mea Presbyterio ya edezo le nu vovovovo me. Nemi senade abe Meridian Water. Nemi senade abe Empress. Mia se bubu da mi se prayer center o, mi se bubu gede. Eye mia fe soha mia fe devio, anyonu uchu, amesia melefe akpawo. Lazaya dudu fa akpade ha nia fe so ha le August fe kosra gbanto o ma o wo fe you fan fe ata po culture vo plaga dudu vo ajijiwo enye nu popo blibo eye le August fe wo nu ma ha wona siko yi di anye be nia vio o wo fe quiz competition so eye o wo nu vo you camp meeting so eye wona kata yiji nya nyonu le kosra sikeva yime o wo fa food bazaar eye o wo wona ya le Lawrence Wolf le wona ya o kata ba paja eye anye fa wo pa zansike dumi le be mi adakpe na mawo be mawo ele Presbyterio ya da si mi o fa wo son le wona pade abenna now enea never wo donation so ever yi he could flood victims so le mape never wo donation so plito and now he now wona ya pe akpade pe wo akpade never pay the disibede let me have a head office sentoa eya be mia ajachi me wanya po eye mi da wo wona ya o le wona fe nu me a henye 10th October, 20th October 2024, le Lawrence Wolf. Tefe ma emi adu asangale. Eye azagaya mefefiao anu achondodo me eye wona vovovo anu anyi. Nyekpe miaƒe dukplɔla gã si ke nɔ anyi va yi enye dukplɔla gã maha nyekpe be ya hã neva kpɔ azã ɖuƒe miaƒe moderator gã of General Assembly miaƒe clerk gã of General Assembly kple miaƒe Presbyterian executive of General Assembly wo katã wole vavagbe eye amekpekpe vovovovovovovowo wole vavagbe nu katã mi le azã ya ɖum ɖo mi le ɖu be gbã miado Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi eye míeɖia ŋkɔ na naɖewo henye míaƒe anniversary project eye anye be míaƒe hadzihabɔbɔ geɖewo
Over Fakoni, look at your Koni Fafa. Over there, ne Odoji, over you do your pass out. Yo, the power, I call Gaba, the power. Now, what the better you are there. Conference hall, garden, no grass and where. But you are called Gakoya, people who bonde. You are quite cover after one no gene and Emma. Nemi when and Emma, I can me a time for Puga. Can I hear who so let Tome and a presbyterio near Tamawe. Leon Karama, Michonya Kata de Tome. L'ombre de la muhena empty door. Novinho, Azaya, Enya Asa Tohe, Ulebe Wuhana Noma, Nyaha Manoma, to the glory of God. Bemia Kodo Malcolm Kodeji, Azilo. Azanse. Okay. Mia, we'll listen to the jingle of the celebration, the first one. So, Nukmalau. Hip, good day. Yes, it is the 10th anniversary celebration of the Meridian Presbytery under the auspices of Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado, the Synod Moderator. Theme: Care for God's Creation, Progress and Development of the Meridian Presbytery. The climax of the celebration is on the 20th of October 2024 at EP Church, Laurent Wolf Tema, Community 1. Special guest of honor, the former president of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. Moving forward in victory. Come one, come all. Azilo, Azase. Mitchell, Asaya, Nama. Mika fuefen comito de jindi play walker. Okay, yeah, okay, yeah, 10 years pe jingle alo azanfe gbefandede na eduko gbaja be Meridian Presbytery ekofe wo eye efe wo fe azan ya o le dugega abaleke miafe moderator legblom le 20th October 2024 ya 20th October le ti ke gbo fe keke bla velia le Laurent Wolf EP Church le tema EP Church Laurent Wolf le tema Community 1 afima wona anojile ga asieke tututu ko wona ejegome Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado amakenye Synod Moderator for the Meridian Presbytery eya fe nko semile like the fan them azaya eye like bogbolobe miafe former president His Excellency John Dramani Mahama eya nyemia fe special guest le azaya dudume ncho eya ta miato minya ne former president egbo azade ma azan efia be unsen lazansi unsen lazan onya santo he eya ta be magba dukla hohoa plepe wumo katan one of ma eye one moving forward in victory pede konye be wava adoji jonas wava kwasa tefe nasa ajefiato ajegato Novi Todolao, Nukbolao, Nyele Live, the Authentic Mama Fan page on Facebook, Authentic Mama Fan page. So, let me say Authentic Mama Fan page. Yi Facebook aji akpo Authentic Mama. And they type Authentic Mama Fan page ko akpo Authentic Mama. Fe wona katan nyepe no kwado la America to come mekwado afoma Siana pe 2024 Siana convention pe video so katan o le Authentic Mama Fan page aji la Facebook. Nene make Siana 2024 celebration in Denver. Pe wona katan ele Top FM online on Facebook, Top FM online on YouTube. One no Top TV ha jina me bado Ghana de come. Kake for now ole mi anko sem live le Ghana de ko pa pase akpa. Mako mon popo ya mado fia to herena todo la katan le Top Radio Papa Laoji. Nyepe listeners overview to afeto Joseph Kofi Agbojinshi. Geoffrey Kofi Agbojinshi. I bet town to katan ole nkonye sem. Ona menya early morning ape me for be you le standing by for this show. Ela bet they can't afford to miss the show. I bet town to for Geoffrey Agbojinshi. Efe birthday ha anye 25th of September ya me come on popo ya magro now dongo be happy birthday in advance to you my brother, my best listener so far le Accra Ayigbeta for Geoffrey Kofi Agbojinshi
Echo abolobeng of it me. Happy birthday in advance to you. Okay, messages adole bababe toshu pass the authentic mama with the authentic music from the Everland. Thank you so much. This is Patrick Ajadu. Oh, okay, for Patrick Ajadu, Kenya Siana secretary. Elemojik plemi ebe lemiakom live authentic mama. Thank you so much, Efo, for your time. Christian Amenuvo. Efo Christian Amenuvo, I've been watching live all the way from Ghana. Thank you so much, Efo, for watching us live. For Christian Amenuvo, let me come to Ghana. For Steve there, a nice show, great job, authentic mama, looking great. Thank you so much. Bubu adova yi ne over kuma ahlonami ke le authentic mama fan page aje apeto Richard ebe doa ebe my appreciation Richard N Doasha also elemoji plemi. Thank you so much. For Pogo God's way, Lebenebe. Good evening, Sister Amefa. Keep up the good work. You are doing well. Thank you so much. Efo Bogo, God's way, to Ghana. Seiram Music, my own brother from Peking, my brother, the musician. Seiram Music. Ebe extend my regards to Reverend Balasu. Reverend Seiram, now. Yeah, okay. No me back. I'm a vocal na phone. Seiram, we miss you. Yeah. Seiram Music. Miakom live to Ghana. For my authentic mama, you the big keke. That is from Seiram Music. Thank you so much. For Nenamake ebe miakom. Apeto Godwin fancy ebe authentic mama. You are doing well. Love you too. Etonam Giviti. Also ebe ayiko okata on lemoji. But the kuku minami akpo afi miele mi akpom chue. Come on page. Minami anya mi show loloma. Be proud afi kenele afi nele mi akpom, because this is our culture, this is our heritage, and we are trying to promote it across the world. Share the video, share the links, invite your friends. Eyanye wope contributions ohana tawa kokpede ewona wuti be mia de amonu tome voterland ayi afisi afin. Okay, so mia you wanna ji maglobe ofo ga eve le afi minute enyiton ga ve minute enyiton la afi la America la miagba la fi le New Jersey la fi le Ghana ofo ga de minute enyiton to Top Radio 103.1 FM pen Samuel live to menyo bobo show pen Samuel mi ayi declare Reverend. Let's go to Reverend Aiji. Reverend ta fifia minye be efe wofa zozo abeleke wintonek ble azai mi godudugbe le October pen keke bla veli agbe le tema Laurent Wolf EP Church ama amekpepe ado maneklo ebe mi antom ya fe Evangelical Presbyterian Church Ghana fe moderator ntonto ganto eya ha agbo foma no gbe men sigba eya ple amekpepe sofo bubu all over wano azamede. Okay, ne be efiao ha mi asi fiao be yo ha wa bakwaza ala be mi kata o kata le do ajuatu ne do na ingota fiado ha ogbona ple individual invited guests ado bete yo ha ogbona de. Okay, nyenye be menye nchopaza ko abeleke globe mi wa activities ado for bazaar, youth week celebration do mi wa youth activities for the youth, other activities ado kake the clamors of the celebration anye 20th wa mesiba. Yes. Okay, achievements ado ka ye na tawata sideka vado be as a presbytery and celebrating 10 years me ton achievement ado happy me ava challenges over. Akwe, Malcolm and Bebe as a presbytery for this 10 years. I look at warrior achievement gede over achievement banto hema de desia eyanye Meridian water ho mi wo Meridian echi bottle water le mi asi eye mi jirana eye onyena de le do kwesi kon
no bubu ha he ganye achievement bubu ha e anye be to Meridian Presbytery Pazon is also my a Happy Empress Credit Union bado eye gali egbe eya megede wo lama wo wi ha go ha na amegedo me Meridian to de deco uleta kakam alegbegbe eye achievement bubu de ha e anye be 15-acre land le Apollonia eya ha le Meridian tosi to gbobere eya papaji akuhivia deli la pamaji akamila moko be na kuhi ma he wonu a akama husianu adebibo mi aga gbolo ha be to ma fa men veve ma prayer center ha le miasi le Ashama Central eye enye nade sike na ngoyi gede Meridian nuto ma afi nyayi eye afado gbera eye ne hahada woli ha mi atan ade aglo be nyakwajiu nefa bubu ha ga kokpedem eye anye be Presbyteria egaba kakatareji Chole district wa me wi ade eba e district wa me wi enyi yede asieke pletoto eye enye amenu beve gede campus ministry elemiasi eye onye nuplipo nyapa sofo deka lenu sofo Bridget Naima Reverend Doctor eye hanle enu onye campus ministry flibo le University of Ghana afako kulite pebubu si oji pomola we have mission field ha part of achievement eye to ma ha men beve ma ha pepede unde si ademia now le anigba papapele mekle bubu ha ye le ewom ena esege ena chopoli eye Presbyteria ha ega anigba bubu de ha le chopoli ena development project o nya globe let ya he Meridian Presbytery doing no gede wole wa globe mawu ewo nami Okay. le soka ofafofo ma le nyonu ofafofo ma le wuchu ofafofo ma le devi ofafofo ma ha bobo vovo krope facilitator so eye lo pa zan vovo be dudu pe nko yi ma Meridian Presbytery first saw help budede blood donation numa okata enye achievement o na Meridian na bele gbolo ma gbolo kaka won ake ita pe na ma o de pa me beta Wow. Ni da pena mao de famenu veveta no vitoro la plenu polao afisa fi kenele mi akpom tuya ele authentic mama emefa pele dunyo bobo na open kosem aleke mi seneda le Ghana eya ha kasem le live le America de come ye meko na le chuchuva na mi akpena ame pen kosem ne la ya nye Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado amekenye synod moderator na Meridian Presbytery ele eya ha le mi agbola fi le Maryland le America de come yemi woka yemi le no foto azaike lengonao alo lengonami ela benye ha menye part of the alo member of Meridian meta magbenami enye 10 years anniversary celebration kemi bo gben choy cake bo ekenye October pen keke bla velia le pakpe ve bla vu enne memie le tema come to one le gase ke unti metutu ekemi afa duklo la hohwa ekenya afeta alo His Excellency John Dramani Mahama and tefa best special guest ne e ya fenya oglomile achievement alo nu yo tanja gbagba abe esolife branch ade ne hetan wo yo adewoma o dejesinami be ho le onu efe wo son ya he o le ho ya ha le Meridian tonu ho le dojia o tan wo enado eye onye enu eke yo va globe achievement o ya ma oglo na o nami ni lesesem okay kakimi atomi nye be ne achievement le ane ne ma kenye challenges o ha ava alo ha ole ni abie wa dejesi de kava do kuhi yo moto to gbobe o achieve gbogbo yo ha kuhi ado kalobon nado hia o hia be mi ameyo le onko sefifia mi atampedo bon ha awebe ma fe do na keketa ayi ene wodo na ma wa perfect ma chi won gba de kegbo nene nanu ma wa perfect ma chi won gba de kegbo
yata mia biebe kuhika o me ole toto ye enuka o nenyebe amade le nko o nkose hedbe yakpede obon abe presbytery ne akpede on le emode jide watan wawo reverend kuhika o me tumi ile Yo, akwe. Abeleke egbele tututu. Tupobe aibe nugede onye achievement o alo hemitan wo. Gakede o kuhide o ha o gali kokoko. Kuhigbanto a anye miafanyigba sike medejesi huko be mitanfle kaka kuhigba mukanya kuhia eba have esenya do plenya beblevia de nya de kukubede amebi tole nyo kosede no mi henye anyigba alonye nade odejesi penuko ma ubedode mehia na hehel eyata wada sile mkpo nami nemi acho awodoe Ekuhibubu heli anyebe mihia na synod moderators moderator akwe elebe presbyteria mitantu akwe afi na synod moderator over watan ano bubu ha enyebe elebe secretariat tohene no miasi midakpe na Lawrence Wolf lesime presbyteria jegome onami office niele gake anyo be secretariat gane no miasi afi he so help no pe ano devio ano chichia onyo no pe de sia de open no pe kle abobo open no pe ano be mi afa documentation so ma scatter lo wa adasilo nko ano de pe de sia de ko afi he synod moderator clerk epe account officer so wa no afi he council members so executive members so ano for executive meetings so eya ha nye nade le mi ahiam ne amede pebe ye ha ya tawanyo doma ya tawa dasile te pada unami ya tawa dasile anyigba da unami ya tawa dasile kwada unami ne mi achacha wodosia maunto ayiregede Maya fia ba momele no te pawo amedo ha unu adoma eye uta planyi gbago ha wo ka chie mi eye ata mo nu papa lebe nya mi odoma ya na mi abeleka ha megbele ho dongo a ye hia na conference hall kade afi na mi avio ye de rally so pleto watanya ba kokuru afi ne amebubu ha wo hia na ndo a mi ata kona be viviada atawava demi atrado sema upedo wo a eya ha o kata wo hiami eye makare di be todolao amemi to hele mi afa nkose mude na ma wo yira mi eye ode mi afa jiji a nyo do me na presbyteria na ma upedo na yiji na wa keketa the Yesu Kristo koma amen. Amen. Okay, novi nyasalao miato milesem nukbolao milesem milekpom ele gboglobe togbobe achievement ado nado yoja agbawo abe presbytery ni ha kohiado kaleyobonti eye adoma ogblo ele babia be yodi tefe eke namade lemiankosem all over wherever ne lemiakpom so lemiankosem tu ene tibe yapede Meridian Presbytery ne waton atu ehona afike moderator alo moderator anno tefe mamele yosi hadel ebe yodi secretariat ha mele yosi tefe ke wako office ne ameseme church efe branches so peten wono odi information kleto wo adva avakpo adinu tefe mamele yosi ne amade ehwade le empty for now okay lesan la for emi ti oh you atan corner presbytery bo mi kono secretariat wo gbo you ada pe na mi nem ye be yo pede yo nti nem ya placement ewo blave ala for the ka ho pe material do na yo ko to yon top secretariat ha ebe you ada pe na mi ye ma ha ado te pe na mi ebe yo ti conference hall ade ne yo ina ha katamba fofu be wa convention lo wa na de to here da you for particular wa ko te pe ma wa nye conference hall ga de wa ta no ye o ma ba no chacha no school poju kle te pe no ebe yo ti ya ha ple no bubu de sia de it's a church yeta Sunday school to le o si youth department hanle ne agbanle o le miasi computer o le miasi emi ti be mi cover our donation na mi abe Meridian Presbytery ne monu popole
mi ava o donation ana agbanle de vio anu kekele nene make ne mi be yo ko computer no ma mi atan cover o donation na yo fa ebe no se anu ke la so aloga la bega ewo anu na gale yo si ayo atan wonu yo nto krapo yo nto ha tanega ha na de bi apede yo nti a ekema aton akpo yo kake amegbo ewo gbe aton afonu cho akpama ana no bade na mede de bi afonu pli asenya menwe be moderator ma pede mi anpele enu ya ma pede mi anpele ma va ele ma wole ya mi afonu pli then e po authentic mama alo na contact authentic mama ha authentic enu yi mi gblon cho me je ma pede mi anwa ma we fa akona fa ela be mi kata mi ape solimai akpe ke novinu kwala otodola okata akpena mi be mi le authentic mama play to nenyo bobobo show apen kosem is 2:21 p.m. in New Jersey la file in US la fi mi agbo ke le Ghana ofoga 10 minutes bla eve voda ketutu ele to nenyo bobobo plenya jojo on apen kosem live to America egbe kakia ele live le top radio 103.1 Favalauchi ta ameyole ashaman ameyole kaswa ameyole kofrodria Cape Coast kofrodria ameyole vota eho kleto okatale miankosem nenema ke ameyole gen kokomlemle dakuman top FF area o Newtown everywhere ole miankosem ableke me wona share o senekwa they are there afeto Cornelius akume ele Denver ekenye Denver to Siena to branch ope chairman ele moji plemi ele miakpom ple amepupu so yo katan le Siena YouTube page aji thank you so much akpename Nye le clear life authentic mama fan page apeto Michael Agbeko ebe God bless you too apeto bright ahonchu ebe good evening I am watching you live from Bobiman to le Ghana yo le miakpom Bobiman to akpe efonye bright ahonchu apeto Richard doche ebe my appreciation okay le moji plemi apeto Michael ebe I am waiting watching you live from Musuku okay like when you're live to Musuku okay akpenami ya wele twaji amero le Dubai una message untia obe oha o le authentic mama fan page aji yo le New York atamle datamdo afuma obe yo le pom so share the video share the links invite your friends to tune in to Top Radio right now now authentic mama hello Siena YouTube page nearly live la fuma Siena YouTube page in North America clear ta all over menyabe ole miakom nearly live le Top FM online on YouTube Top FM online you can also watch the show from there after nearly authentic mama fan page on Facebook we are also there after Tizo Scratch, a nice one from Germany. With you from Germany. Thank you so much. Germany to havado mojiplemi akpename miaweleji ke mino vava mi share links yo invite. Nem yeva kumino share na mi anovio ne ha wa join because yo kuminye mi aunto kwina awe mi ade gbe mi ade kono ayi afisi afin ke Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Addo, the Synod Moderator of the Meridian Presbytery of EPCG, EP Church, Eyapen Kosamiele. Miele no photo pe efe wo faza fe azan ke gboji le October pen keke bla veliagbe lekte makam to one ekoyo te fabe EP Church Laurent Wolf EP Church coming to one ga wo mi afe dukula la ho His Excellency former President John Mahama and special guest. Nyapa moderator Ntontonto of the EP Church Ghana all over. Reverend Dr. Agbekwa Ano Eyaha Pelepe executive Sokatan from Ho headquarters Senye Ho one nomia domele again cho September Penkeke Bla Veliagbe Adu Azangaya ke Maunu Ple Sofo Miava Reverend Madaku Abeleke winter egg challenges pleto. Hika mekata lanko se ne pekpede wade ne tibe ya bia appeal de ne wase akpede mi anple ne no ba keji aloleke watangeto aloleke ana ya akpa medakpe na authentic mama mile babia be nusianu hemia tankopede mi an atanye ga atanye cement atanye ke atanye
hotunu iron rods no mi bete henye hotunu hemi atwa kotu bokode ya takpede mi amfa na nya anba kra la medesi obe ya da sele wona mi jede de economy fan na mi acho awo mawo edo na medele didi be ya contact me de enye to your number enye 0543 715534 your number enye 0543 715534 what one your new clock which is 0243 151262 0243 151262 Onkwenye Wilson, Reverend Wilson Dumasi, Eyanye, the clerk of synod, le Meridian Presbytery. Abeleka authentic mama gbele hohoa, nemi toji ha adomi agbo, elabena eya ha nye Meridian, akua, le nutefa wora Meridian, kule EP Church. Akpa mawone yirami, imenya be ademona madogbe na medeka bedo ya ogake. Of course, my madam Ochan. But I could do if you're in a lot de you and costing for. Akwe but be masa monu popo ya adogbe na authentic mama gbagbe agbabe ya le doji and then ga kokpede emu a medogbe na esronye ha ble nyokome le USA le fi le Ghana ha and medogbe na EP Church North America afi meje gometwe eye le ha fa gomeje je amea amen bebe plomi mi amedo be ije goma le EP Church North America ta Maryland, New York, Chicago, Virginia, Texas, other states okata afi EP Church le a medogbe na mi mebia maupe amenu bebe toke na mi Meridian Presbytery medogbe na mi new moderator gan right Reverend Dr. Agbeko medogbe na standing committee medogbe na mi medogbe na EP Church kata new special executive le Meridian Presbytery medogbe na mi Isaiah Woha Pogo Malema, Yahama Pogo Malema, Mauna Iramilo, Akpe. Mauneira Milo, Akpeneira, a Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado, I'm a Kenyan Synod moderator of the Meridian Presbytery, Pen Command is live from Maryland, USA, Pen Command is Senovi, Elemia Domefia, Ele America de Come, you nume Jojo ya plenye, be wakeke, ayi afiti afi, eye, ele boblona mi be, mekanglo bebe, God is everywhere. Ebe mawula fisi afi, he sees everywhere. And then the kodoko de efavan la tekwa ano de di eye wa potao. Epe nya ike oglende miagbo, especially for those who are living outside Ghana, alo homa, eya Isaiah 41 verse 10. Alo mesi begla. Reverend. Okay. That Isaiah 41 verse 10. Eya Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasuado, blende miagbo, vevie tonak bejino lao, be mau ebe be kavom, ela be melekpilo, ma konye pe kona me pasi, alo, eya gloria, eya ta, ebe nenye mi apati zoti, nem ya kono gbeaji, nem ye don kutikwa, eya ha don kumyaji, eye mi ano ifavan late, vovane ke melio, nene, okodo momi, ye wodogbe na, non la kata especially ebe je gomecho ye fe dowo na ma fe nu ya je gomecho nka America to come le fi ebe North America ye je gomecho e ya ta ye dogbe na EP Church North America branch o kata New York leto glo ebe ye dogbe na mi we le doji abomeka kumyo ma ona dun se mi be nenye le gbeji ha helen kodo ma uji ye yi me le gbeji to won ye mele kakea o kakpona ye kodwa nkwa ma wo fenya oji alo ma oji a ebe ma wo ha na don kumi aji nene ne wa no kple mi atuchi de mi aji nene blom ole e ka don kuji na mi be mi pede yon kukison le yon abe Meridian nene to gbe yo lazado afe wo faza ha yo ti pepede un e nene se mi anko le ye troya alo ndo ya fien ya la fisia fia ebe mi atoma pede yon fa no ba ke mi ayo akpede un a e anto pe no ba nye
0543. And Toto, Reverend Mrs. Dr. Vivian Balasu Addo, EP number 0543 715534. 0543 715534. Ebe yito ema nakpo Reverend Aloha ebe Vivian Balasu Addo. Nko ekina va wento nakpo be yama. Ne nu ekine bi akotoji fa atenwa yijine. Eya nyemia penu no la ganta no dojikwa enyemia toma nene make be yepe Clark eya nye apeto alo Reverend Wilson Dumasi nchua enomoji kle mimi fonu kle ya ha mi sefe nko eya ha ebe no banye 0243 151 262 Madaku seda 0243 151 262 eya nye Wilson Dumasi eya na kpone gado gada alo authentic mama emefa nene kpoma alo ne yom authentic mama yebe ya nami nade makona mia pe Meridian na mahwefa akona wala be Meridian vie menye Meridian youth menye ye menye youth leader le mia pe church ha so nenu eke le mia si mi be yokona mikwa mia hwe atan ye authentic ha le 0244 066752 0244 066752 ne onoba odometore sade kwa mia ho nuna na plateau Reverend awunu plek bedododa adobeda nenye ameyo wosusube yo ananwa maunado tefena wayo ple ameyo mawa bakasobo jimu ple lekemiano detia Reverend awunu plek bedododa akpe yo mina na mi adugweda afi mi adugweda authentic baba me dibe ma dakpe de monu popo ya ta ma bia be Yehovah ansto pasi de no wo do oji na walikeza de Yesu Kristo come. Amen. Mina na mi adugweda ma o howo bubu na howo dodo reji duko akafo wo kwe duko akafo wenye ji planigba pema wo we wonu kata webe yeli paklimi le ya okata yima e ya ta migavo ya likami ya pedemi amote ya choye papa na mepenu si ademi e ya ta mie bia to hebe ye oa amesia meskela si onu jom e yo le mopo na o amegagbe de kedi o na no pra mesia mele wo ngbedodo la no amesi o meko jesi o ada o de ye de kuku na o be na si de kra nyonyo na wa nya e be na ma we nye ga na wa do ndo nwo e na o do ndo nwo ha meka na mo popo pa hu na pe o aso me bia to he be de Yehovah top radio mega ngolo o pe o e ye ai physical na mi afa nkosem da ha amesi meske na mi afa nkose a mega ngolo de kebelo o ya yira pa na oji yira de azaya dudu haji be wa de lugogede na wo nkopa bubu amesi o kata wa to de leme na mi anna na de mia ewe wona e ya da do te pe na ogede le Yesu Kristo ben come. Amen. Amen. Egbefedona Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Addo, Synod Moderator, live from Synod Moderator of Meridian Presbytery, EP Church, Ghana, live in Maryland, USA. Akpekakaka ewe wodo ke emena fanao. Let me kavado gule apeha mia watu ga. Akpeta mi kase egbefande deda. Yes. Hip, good day. Yes, it is the 10th anniversary celebration of the Meridian Presbytery under the auspices of Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Addo, the Synod Moderator. Theme: Care for God's Creation, Progress and Development of the Meridian Presbytery. The climax of the celebration is on the 20th of October 2024 at EP Church, Laurent Wolf Tema, Community 1. Special guest of honor, the former president of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. Moving forward in victory. Come one, come all. Azilo, Azase. Mitchell, I say it, now. Make up for me to the play walking
Mika fuefen comidwe deji play okay because kem nek dia menyo ha because akpena me no be to la elejunenyo bobobo plenya jojo na pen kosem live to America to come la fi ni le transmitting live from New Jersey la fi eye ni le ole mi ankosem le Ghana le Top Radio 103.1 FM fa la oji ele authentic mama MFA pen kosem live ye me ponu plenye top Reverend Dr. Mrs. Vivian Balaso Ado I'm making a senior moderator na Meridian Presbytery ke ofe azan ekenye efe ofe azan eke dugbo bole October next month pen keke bla velia lega asie kemelondime le Ipiche Laurent Wolfer le tama committee wana eya untimi ponu tue eye wo don semi vevieto egbedino la ha be nya nonkudo mawaji nemi ako Isaiah 41 verse 10 anye atizoti ne maona no klemi la fisi afi ke ye ya de be nya iwonaji afeto eke Siena President Dr. Chachu Nyamadi ebe great job authentic mama please ask the Reverend Doctor to pray for Everland. Okay, over my beer Reverend Doctor to pray for Everland because you veduko alo venigba na anye anyigba eke near future the kuakra afa vamia dumava konu tefe ne edukona akeketa Dr. Bemangla na Reverend Mana Reverend Aponu Doc Afeto Frank Sifas at the G ebe watching you live from Dallas. Keep doing the good job. Thank you so much. For Frank Sefas Adaji Akpenao. Afeto Cornelius Akume from Denver is also on the line. Eya halamoji. Enami thumbs up. Thank you so much. Madekumi Minamia Novio Avamoji. Afeto Patrick Ajadu. Afeto Patrick Ajadu. Siena Secretary is also on the line. Afeto Christian Amenuvo. Eya halemiakwamcho Ghana. Nenemake Afeto Michael Agbeko. Elemiakwamcho Musuko. Tizu Scratch ebele miakpomcho Germany afeto Bright ahun chilo miakpomcho Ghana Kobiman bele bubu awo afeto Richard ebele appreciation eya anu ya meva Sarah Music from Ghana my brother eya halamo diplome ebe we are doing well go high Godwin Fancy eya habe you are doing well love you thank you bele bubu okata akpena mi be mi le toajina mi nyaweleji ke Reverend Obena Dogbedana Everland Vetuko. Yeah. Kideko. Yo, akwe. Nyama o. Mi dakpebe ewo mi mienye via o. Nusi anusika ewo de eglobenyo. Ata be mi nye via o ha enyo. Mi chomi adoko dasioma. Wa mesike nyafa wola. Mie chomia vio dasio me soho de vio chichio mie biabe wo gbogbokwe na sen le miama ne miape nu wona o de sia de na jenwo na gbe na jagbeji na mi nu sia nu sikenye nu manyo le miama ya de oda eye si onye nwie to acho na mi be mi anye yayira ma o la fisi afi wo muti fafa na no klemi azon kwakre dasi. Amen. Amen. Okay, Reverend, mi akogbeto aseda fi ke mi dogbe na Maryland to kata ne enkeke na jejina oha akpe. Okay, bye. Okay, no polao plenya selao kata ya mami se obenya se to menye abaka wonyo mi ato mi se ne pepede wan de la made si wate wan wo na Meridian Presbytery jesi dede anu ti wa adejisi akpojijo e ma ha ado etepena ke mi le alomi le authentic mama pledge no yin bobobo show pe wona nkosem akpena mi be mi le to agina mi we are taking a short break and we'll be right back mi ato mi akohaya akokpolo weather mi say hayada bobo boy yes agbemedo sefe wo ape unyetowe wa malia menye pwewo sana mualia gbegbe wa batumu gojo pada simebe mawala mejejo simebe mawala mejejo yeda wona wakata ochimota au unyelawe yawe semro pada simebe mawala
Basimebe mawala. Eta wana okata. Wochimota. Oh, ulilawe. Ye agbe mendo sepe wo ape. Unyetawe wa malia. Nenye kwa wota na muhalia. Gbegbe wabatu mugodo. Basimebe mawala. Basimebe mawala. Eta wana okata. Wochimota. Ulilawe. Basimebe mawala. Basimebe mawala. Eta wana okata. Wochimota. Ulilawe. Ye akene no sebe wo api. Unyetawe wa malia. Enye kwa wota na muhalia. Kekwe wabatu mugodo. Basimebe mawala. Basimebe mawala. Eta wana okata. Wochimota. Ulilawe. Basimebe mawala. Basimebe mawala. Eta wana okata. Ulilawe. Ye akene no sebe wo api. Unyetawe wa malia. Enye kwa wota na muhalia. Kwekwe wabatu mugodo. Basimebe mawala. Basimebe mawala. Onyeta wana okata. Wochimota. Ulilawe. Basimebe mawala. Basimebe mawala. Eta wana okata. Wochimota. Ye akbebe no sebe wo ape. Unyetawe wa malia. Enye kwe wota na muhalia. Kwekwe wabatu mugodo. Basimebe mawala. Basimebe mawala. Eta wana okata. Wochimota. Ulilawe. Onye dole ya wosesero. Karenye wokale munyeke. Echaye me. Esiselo.
me novi enye nubla niya enye nyasese ene jedwa efema ukpo be ukpo lono laule ne kuhi alo enade jode jiwa efema wonya amepen lono lao eya glom hayale novi todo lao electunenyo bobo klenya jujuru ona kwen kosem live doya kemana na nyi ebe atwade wo text o WhatsApp messages so da ma hlon katana mi etanele Ghana nel America o atwade messages da no by kitchen do WhatsApp message alo text message ayanye 0244 066752 0244 066752 0244 066752 anye no by kitchen do WhatsApp message or text message e makle now me live le Ghana top radio 103.1 FM Babalaoji yata mana na nye bole nkonye sem le radio ji abaleke me wone mimida si amimida ene ole mi ankosem all over Ghana nene make America to ha le mi akpom le Siana YouTube page aji Siana YouTube page is also live in North America and me common popo ya mi do happy happy weekend na Siana members okata cho president aji bado amesi ameji mchope donami Denver branch of Siana to congratulations mami miawe do azamcho miawe wonu tefe amesamele miakafo bel this year Siana in Denver is one of its kind akpenami efo Cornelius akume enongonao nusano jefiato the next Siana is in Dallas to unchoa yo ya oje preparations government uncho make o Hanover now kwa they start their preparation and Oleg Boblobe Dallas is going to be more than Denver. Eyata amesia menano jajam dona Dallas 2023. Miava 2020 nka 2025 na miava do azanle Dallas tobo ke Dallas ha mekanage be publicity ayi more ableke Denver to over publicity yene Ghana to kokata now onya no ekenye Siana. For some years ago, America menyan kanye Siana do komino sebo mia evedo le America over donation via de la fia de kleto kumia le paper me alo asikoevo kake nawa amesiame amegede le Ghana onya no kanye Siana ye vevieto eve okata onya no kanye Siana fifie e ata ole na na obo video le gbejibe no megede Siana hamewa waje gegede me yata mia video kata me yole nkonye selem top radio papa na oji mia no video mia fo mia sister o play video kata le America to come e me gede Siana habobo me hadewa ne wajagbagba agede habobo me elabe e ya me ko wano hafi wo ha o fe pepede una eveduko aje ne America bia we matan we wanyo kakene mi fofo a mia kwebe awe wa o eyata Siana to popobodo krio alo eveduko popobodo krio no la America to koyame eye wo le no tefe wom la amonu tome le evenyi gbaji eyata nenye Togo to nenye Benin to nenye Ghana to nenye Nigeria to he do avegbekwa oha enele America to ko pakpasi akpa jagbagba na di no ekenye Siana alo na di o Siana YouTube page ele nuka YouTube aji la fisi afi akpo Siana le net ji le Facebook le to ohana biagbo kwa ne na gedeme branches of Siana is everywhere mesebe 20 states ya so far ya Siana le America lo North America o kale keke mdeji eata ne mia vio la fe he o cho la fe vagbeji amina wa nye be eve fe habobo ade LA Council of Ever Association in North America wadi e wa gedeme akpenami dunko text and WhatsApp messages so one of avam le 0244 066752 makomon popo ya na magblo na mi be enye jijona Ghana to kobe Ghana Miss Tourism Ghana 2024 fifi ai memele no po a ole Nigeria ole Miss Tourism Africa wo Miss Tourism Africa ta miafe Ghana representative enye nto evinye eyanye yes na miekpo ameyo le Siana YouTube page adikata mi ano flyer okpo la fuma ye wenye Miss Tourism to Jessica Madokia honame pendo enye Miss Tourism ele representing Ghana in Nigeria memele no fuma wona jegome egbe
Miss Tourism Africa ejegomegbele Nigeria. Africa do call fair representative Miss Tourism from all African countries o converge egbe le Nigeria eyewo le Miss Tourism Africa wo akpobe do koka which country ho Miss Tourism Africa this year ye evinye Jessica ele emme eyata medekukunami ele babiacho amesi be mia adakona Ghana to nem ye enuyaji miakpo Miss Africa Africa the corporate representative so kata eke akpo Ghana via onlo do desia de country desia de representative adome eke miavia eyanye Jessica Pendo honame Pendo ele afima ene bia dakonia medekuku adakona de via nami especially mi ameyo like beji la fia la boza credit card pleto yoko le code data miao mi atan dakone nyue de edidudu na vana Ghana to call no vito lao akpena mi dongobe miegbo akodana miavi Jessica be Ghana representative ekenye Jessica nyento vinyebe waho Miss Tourism Havana Africa Ghana to call medekuku metibe makpo ebe kindly vote for me using the link above to make the top enuata miakwede afuma miakpo ameyo lesiana YouTube page aja miakpo aleke miaton adakona evinye Jessica be wa represent Ghana ahokapa Miss Tourism Africa Vena Ghana to call for your country Miss Tourism ya choose flyer ano afuma ye miakpo kakea ne yeyi man wo went on ayi process ya wo vote na wa online wa ekema na tan adogada authentic mama be mako adakona de via alomi akowe nyele support dile Ghana America be mi akona mi avi Ghana toya ne wa aho Miss Tourism Africa avenami this one okay ta medekuku ene be ya dakona evinya ekenye mi avi ekenye Miss Tourism Africa Jessica Madokia Honame ya representing Ghana nami this year le Nigeria egba oje gomela fima vote na je gometa mi dako ano enuaji miakpo leke miako adako kakaya tanyo nobaya akpedemia unti adogada fa ne matan we o miawe 0244 066752 0244 066752 then the contact authentic mama kwa mafia alone do gada ko mi akodakona Ghana representative Jessica bewa ho Miss Tourism Africa Vana Ghana to ko akpe nya iwanaji afeto kwabina freedom aka Billy Ho Choanyako ebe authentic mama I am listening to you live from Ghana greetings to my wife Maula Wesejiafa ebene ina chodele members okatan le ashaman ebene ina 1979 school livers okatan cho anyako ameyoda anyako school came yedo 1979 ebe mi duwo de ha kegboji emile Ghana wo mi labrochi ebe mi duwo de ji ebene ina afeto kwabla sewodo ebe o kayu ebe agbozume ebe hanayine afeto bright ametofe koku anagbla agbolosu Philip Aflakui, Anthony Agbolosu, Kujo, Nwizuku, okay, Nwizuku, okay, Kujo, Nwizuku, Atichogbe, Mr. and Mrs. Eni Agbesi, ebe ni na Lucy Avega, ebe mikata mi duwe de haji, elemianko semcho Ghana to come. Okay, na Professor Nyamoame, le Binghamton University la America de comme la fille enyesi yana member echogbonya now Professor Nyamoame Sami Nyamoame le Binghamton University ele miankosem na Captain Goka le miankosem le New York City Captain hana now na Mama Mausinu le New York City ele miankosem na Mama Perfect ele miankosem edogbene miafete pele amesiame na NDC branch of New Jersey Tokata efonye sashime dovlo collector haina mikata miawele toji ke makakle ado chafi Andy Atima be more fire authentic mama thank you so much
for courage walako ebe answer ebe we le doji authentic mama ayiko afeto Paul Adenyo ebe home. Thank you. Afeto courage please say the WhatsApp number again. Okay, I'll say the number again. Honorable Bessa Aveibo, please try and translate it in English for different tribes can also vote for. Okay. Thank you so much. Nyato, what I'm talking about is that Miss Tourism Africa is a contest ongoing now in Nigeria. Miss Tourism Africa, and Ghana is one of the representative countries. And we have a daughter called Jessica. She is representing Ghana in Nigeria, and in Nigeria as I'm speaking now. And if you want to vote for her to win Miss Tourism Africa for Ghana, then there is a flyer on the page. I'll put a flyer on the page. Have you seen that flyer? I'll be leaving the flyer on the page for those who are watching through Siana YouTube page, so that you can go through the process and vote for Miss Tourism Africa, which is our Ghana representative, Jessica. Yes, the contest is ongoing now as I speak in Nigeria. All the African countries, they are contesting in Nigeria, Miss Tourism Africa. So it is 1 week or 1.5 week program which is going on. So please vote for Jessica. She is representing Ghana in this contest, which is Miss Tourism Africa in Nigeria now. So the flyer will be there in case you can't have the time to go through to do the voting online. Then you can contact me, which is the number is 0244. The number is also on the page. You can see it on the YouTube page. 0244 066 752. 0244 066 752. The number is there. You can also send me whatever, or call me or send me money, and we use it to vote for her, because we are her backbones in Ghana, promoting her. We can use the money to vote for her, especially those who can vote, because they are using credit card and things to vote, to do the voting online. So you will have the flyer on the page so that you can follow the information how you can do the voting to help her win for Ghana. Thank you so much. So Miss Africa contest is ongoing now in Nigeria, and Ghana's representative is Jessica Honame. We need all your votes to support her to win the contest for Ghana. Thank you so much. Mia Iwanaji, Mako flyer dade akpama. Mia Yiji as a hado happy Mia Yiji. So let the music be going. Then Mia Iwanaji, don't go. Mejo hado.
Okay. Okay, novito do la ofoga eton miniti veton tutu la fi le Ghana ofoga Andre miniti veton tutu el authentic mama pledge nenyo bobo show when cosem live egba mi le transmitting live to America to come mi le transmitting specifically le New Jersey la female afi mi ko wona le to chobena mi kem nami Kemiele live le top radio 103.1 FM. Fabala oji le Ghana to come. Da me yodo atomida kwa ole mi ankosem. Kale transmitting live to Siena YouTube page aji in North America. So those who are watching us live through Siena TV ole mi akpom. And then kemiele authentic mama fan page aji on Facebook. So those who are there are also watching. Akpena me share the links, share the invite your friends also. Then kemiele Top FM online. Top FM online on YouTube. Me transmit la fuma. So all over me la fisi afi. Me le TikTok le talk ata. O matan yo katan. Kake social handles o katan. We are clear life. Authentic mama la fuma. Ke miawenye Top Media Group. Top Media Group. One of the oldest radio station in Ghana. And we've been there for so long. I am 20 years in the media industry. Me wodo. Cho newspaper oji leto kakavado afi miele fifi lai maufa menuveve we me represent Voterland our Eweland miaonya meyado komiado kyo savo be miao mia dedicate miado kyo na evio fe wonao ela be ne menye nene miao amedo miewe 20 years now menye nene wa miato evenyigba alo le Ghana abe hafia novebe dona novio nene wono nacha amegede o le do fe gede wa o menana be amo o dona vegbe nene bi ato vegbe ko amo le po do fukibo mia ameyawo kakea le mia pa gbagba jeje o me bakade febla veya fifilaya radio desa de kulen o ba peje sibe eve programs alo bobo music aplagbaja o maton awona de kitchen fifi eva le ta ho vale ekoho to gbobe enuma discrimination vivi ma okale ha enyu aleko no chahe mi amieje edogome febla version ya mi le mi afe febla vevoda kefe wona ya me eye megbo 20 years dugbele media industry eyata ma hia pepede nto mi kata mi asi me la gbagbaje makpo be ma 300 December alo ma do January me eyata ne ye ya dojia ma di pepede nto mi kata mi agbo especially mi ameyola outside alogbeji mi adon sembe mi atan do azama ela be na me na mi nya efuyi o me mi pe hebe mi a o mi komia do kre savo be vegbe program komia o mi afe gba mi anoji eye mi ado awowo na o nsande vegbe me le radio ti amebobo me don kuji afide me ha be mi ma o vegbe program popular station ade my young cop but we don't do that language here. Can you imagine? We don't do that language there.
is pity kake ma kwa men vevia mie leji ma udon semi afi mie va dogbe and mekbobe efe we ke kale miangwa I'm telling you olo ameden lo wa mia fe ve konu mia fe venu bobo bagbaja bele ko vale ayin no le Ghana fifia sigbogbo ta kekegbe all over one thing eke come biacho mi asenye be TV deke me le Ghana fifi le ve program deke wo mi ame yo le ponye le nkonye sem le siana YouTube page ple YouTube ple toa vegbe mana mi anya be TV deke me le fifi le vegbe program wo le TV jo ekenye no blaninya radio ko ye mi le manage kole wo krapo ye yiviado ko nami nkekede ka ko wata nami le mi agbelo international language nye vegbe kakea ele obazu le afema miato ke melekodo miafe nkume be ne ntetele miawo menya amado kleto miato ne miawo ha miado station adede Ghana to come le gen to come menya amunuto amole kake limited one ekoma ne wano gen ne miano ve program kata wo no si anu mia de vegbe me news gbogbo le vegbe me sports le vegbe me nuka every sort of no si anu mia wa de vegbe me ne mi agbe ya de amadeke matan ka no nkume afotitire mi nkumo mi ato ehia pa tamibuta mecho na ma de susube ya dibe ya pede mi on mi awo program le TV dia sponsorship ye mi di sponsorship ya ko di mele ela be fifi enene itepete po venua mi ato yo nye veto la itepe le company uma nene tedonwa o me di me na mo I don't know why. But me wa nya be betokra yo nyo ka kobo nko wa no yo le radio play TV ja be betonyo afilo. Mere kuku ne nye tibe mi akpo ye yade ano be program wo. No nye 2 hours pe le national TV ade ji ya mi awe. Ne mi avi yo nye musician so hela munuto me hechi afuma ko. Opo ga de keme va again lo. Ene do ho ene ya do atimpo kuko ya lo anglo side ko ya pe na no mi no view pe house ka ke mi kwada siana Central ono for de menya kwa wa menya sewa do mia o ya de mia pe hama de menyo wu hado kra go ha hado amodo je kra ka frata melenu unnecessary no kakea because all those sponsor mia to mina mia akpede mia no nti ya tanene je bi akpede mia ne mia no program le TVG le vegbe me le Ghana to come le gea mia to ayo authentic mama le 0244 066752 0244 066752 na akpedemian na nye jegomede menya be the first 3 months 4 months ya ko wasen ye mi ahefe mi akojegome kakene from 5 months going I can assure you be sponsors on to ava ela be on to akpo the essence of the program plenu kita sponsors so a company wa avaje mi agbe ya sponsor na mi ka kemia to kwe na kwe de koloji afi ya tanene le nkonye se ntete la so company la so la fi ya lo afe e na tan wa recommend wa sponsor mi ne mi ho program le TVG ano si ana to mi ape project yo kata menye be de ka fe wa no podi ele be wa no moji ano TVG wa no pom na mi le program wole TVG ya mi no dem wa no pom wanya be do ya mi le wo ya mi avi yo over le bede ema yo chuwa come out ava no supporting mi avi yo nye musicians so mi no cover ano interview no wa no bokapo wa kakade edo abobo me na make efiao ya fe tourism site o pletopite na mele wa na kwebe mi ha mi ano yi o ma no mi akpo be de mi ya fe de komile alo na de kemele mi aso this is the time evio mi na mi acho ye ya de le Ghana to come miao mi le no se le ke Ghana le yi le ke nuzo le yi me de koku miao ha mia vle miao mi le peple le gbeji akeso vide afeto ne mi don se mi ne mi awe wanyo mi seda makafu squad o yobe Enoch College a enye te fade ke o remedial classes le ne vio the school afe Ghana ekemeta wo mark yo me pass mi edo eso vide fe wa ko marks eke wa ko university alo ko training calculator wa the father yo be Enoch College o na remedial classes so meleka funa obe nana view no la pele mi anko sema nana wa yi ava o remedial classes ala be teacher so alo lecturer so la fuma all very good wa fia nui wa gbogbo angola exam ne wa pass ne view emi wona pre SHS classes and it be view LGSS pleto akene be wa no sro dongo SS no sro ado de viera fuma o wona pre SHS classes na de view pleto
on a private registration ame yo NOVDEC ame yo ame glodongo no metam pass nyedo wa ye pleto ngono wa ye metam pass nyedo wa program ade o chonkore o ye be NOVDEC inye wa gbogbo ajira odo wa fia no on a private registration for NOVDEC then make May and June examination registration o won la fuma yata nene tiba ya adovioda Enoch College wole Malam location yole Malam adjacent after church club afiade oyole Ghana be Malam ene chokaneshi na Malama obe afiade na bus stop enye adjacent to ele afiade koyobe church club ene nyado fuma kona yo no ba ya 0244 841 537 0244 841 537 yawenye Enoch College yawenye the best remedial classes can atomade I love you at a pass exam ayi wonaji akpe nenemake abutia traditional council to memele nufu abutia duko ole abutia to ole 25 years do now fe efiaga Abutia Traditional Council is celebrating 25 years of leadership of Togbega Abutia Kojo Gidi Atonlia Amekenyobo Paramount Chief of Abutia Traditional Area, aka Kanye President of Abutia Traditional Council. Ekofebla Vevo Aton Leziji Abefiaine Eatagbea Ola Zamadugande Labutia Dukome Egbe. Eye ole gboglobe enu ekeji ole azaduda abe tometia aloti menye projecting Abutia as a prime tourism destination for a sustainable development. Be you are we adiga akon to tourism site alo the federal lo senior tourism site ado lo si otibe iwa dredo wanye nukpo fe amowa acho tefe avaba no nukpo Ghana no Dukome vana o be devio apodo awo kleto yata o lazanya du egbe memelen fo adeba owe mechanic wo le pakpa lefma anka authentic mama anye MC na program afi takeme la fi time meta vawo MC na wo ke mechanical okwame ade le MC ma wo na wo miedo congratulations na Abutia to kata vevieto togbega Abutia Kojo Gidi Atonlia defe nuka efianyenye alofia dudu febla vevo atonlata congratulations na okata okay ofo enovi todola ele authentic mama mfa penkosem ke nele dunenyo bobobo plenya jojo ona penkosem live to New Jersey Accra nuka America Dukome nyele live le top radio fava la ochi le Ghana Dukome ye nyele live le authentic mama fan page aji ke nyele wonaji yi messages so meti makle nami messages yo amodo da ye meti makle nami to do lava vow. I don't know what I've done. I want the messages back. Okay, so akpeke eyale gbogbobe yelemi akpom live. Okay, ame yelemi akpom lesi na YouTube page yo halaji akpenami messages so meti makle nami afima kapo hade kade nami. Kemi said that 28th of September ya ekenye September ya mila apenke kebla vevonilia ekenye Saturday ke kakboda le Oxygen City le eho nyafe Volta Regional Capital wanagande miekode to me miechonko be Bobobo Street Carnival gande gbojinogbe le ho ncho ekenye September penke kebla evevo enyiagbe Saturday Novito Dola authentic mama anye MC na program Gama le ho doame le 28th of October ya top media group play giveaway Ghana play asogli traditional council miawe wodeka yemieko wona made tome ochonkona be Bobobo Street Carnival eya elejinoge 28th of September ya next week Saturday I think le nuya le Hodoame. Ola mesemekpem be miava. It is the first of its kind. Be miawo street carnival with Bobobo street carnival. Mejopo hoftope tedudupe activities fakpade ya ya authentic mama pele giveaway Ghana to
pele top media group to mi wode ka be fe ya mi awe ne wa kpoje si mi afe de konu nyenye mi awe anye enu to he ya ta bobo groups about 10 or 15 o le competition oge mi azo blogi aba ape homage na togbe afede agbogbo mefia emegbe mi azo blogi activities on evie ofen duduo awudodo devio fa kodifeo plenu gede egboji no gbele afima eye competition entona no yin eye mi a judge ana award amegbanto ameveli ametolia place so kata ye tanye bobobo competition gande eke gboji le September 28 eye authentic mama ma Ajola America ayi avawo MC na wonama le hodo ame mi ekpe mi katambe mi ava mi segbe pande de yada jingle. The next one ne yasa Ago na eve dukogodo mana na nyi ebe fe akpe eve bla eve vo ene asogli bobobo street carnival zando eji eje September pe nkeke bla eve vo enyeji le ho bankwe pe abloji vanemi ato hajiji yedudu nududu ple adaudoji ahe nutu ape dekonu pe dia odego bobo habobo we avligo ple wonu adeye dudu pe acha vovovo de gohi ke habobo kai aho bulai takuvinyo atrohi eye evendudu vovovo ha ano afima vakpo alesi wona atu amunutu amede kawo droeda eye wa diga ha de ngoyidom eyata na enye bobo habobo ade le afe alogbe dibe yakpo gomele asaga hobibli ama ekema na yo kapojesi siao 0539 984 990 allo 0270 email bobobocarnival@gmail.com novi ne mayiwa go na mayi penyae eyata donku ejibe azagasia avaji le September penkekebla evevo enyiagbe leuntiga Andre tututu leho the Oxygen City nya ebe Asogli State Young Festival ye wode kakple giveaway charity group kowo na siade tome abete reserve akpade ene eviawe minamiado le de kawo wome miawe wanoto hey azailo azanse novi todolao nukbolao abaleke miato miese azailo azanse anye bobobo street carnival eke gbodi nogbe le September penkeke bla vevo niegbe le ho the Oxygen City mi ekpe mi kata be mi ava mi awe top media group authentic mama a lead delegation from top media group top TV and top radio yemiayi ako na kata venami ano live authentic mama fan page haji na ameyo le outside o metampo na mi akpo na clear la fima aleke wona aiji le ho akpena mi todo lava vao mi awe le toji opoga eton minute wi aseke le afia wa globe ga en ganyi minute okay gandre minute wi aseke le Ghana ha akpena mi be mi le toaji mahle messages ado mapo hanami na mi akọ yiwo na chiname todo lava vao ebe good evening MFI, you are looking so nice and beautiful. Thank you so much. Echo efogbole anyako elenkonye semle miakpom. Ebe good evening. I am Edem. Oyo ebe Edem cho Jamestown. Ebe yonkonye efo eda alodem cho Jamestown. Ebe ye common popo ya bia dohana ye fe grandma ye fe mama Elizabeth ya over okay. Grandma Elizabeth Woover. Okay, Woover. Okay, Woover. Tegbe iti ma famen vevene. Ebe happy birthday. Ebe good evening. My name is Edem Joyce Kaswa. Edem Joyce Kaswa. Okay. Let me akpo ye dogbe na Bethel Revival Choir tokata ebe ni na yepe grandmother kenye Madam Elizabeth Hoover ebe ma ufa menuveve na no play dance man. Okay messages so clemele ame yodo message de cover doda e ya chok bonye na efonye Geoffrey agbojinshi efo Geoffrey
Echogbonya Inafo Joffrey Agbojinshi Laigbe Town. Happy birthday in advance. September 25th will be my birthday. Eyata yeko mon popoya mado happy birthday na dongo. Efonye Joffrey Agbojinshi le Aigbe Town. Agbedidi Lamesen Abokadrika. Mebianao. Okay. Mekomon popoya mado na efo la yo kata le mi anko sem la fisi afi akpena mi be mi le toaji le authentic mama fan page aji ha akpena mi eya be Prince Baka ebe akpe kaka ma one irawo efo Prince Baka le pele mi okay Benoni Tony Amekuji ebe lawyer Benoni Tony Amekuji watching from Kweje in the Volta region of Ghana. Thank you so much. Lawyer Benoni Tony Amekuji akpenao lawyer akpebe lemiakpom to Kweje ebe lemiakpom la monuto amekweje afmaye lemiakpom chwe. Okay, akpe miawele doji Hans Barnes Aveibo ebe please try it. Okay, let me akpom akpena mi kata me yo kata le moji le authentic mama fan page aji me share me like and me follow akpena mi. Let's take a break with a short music. We'll be right back. Me ato. Naramura jotosi makpana o Yesu akpana o lo o akpa Yesu akpana o
Okay. Anye agbaja music and the background ma akpe miato macho voter southern part of the voter region. Agbaja ma nese. Akpe na mi todo lava va obe elegy le authentic mama play dunyo bobo show. When cosem live show New Jersey, America. Miele live le authentic mama fan page on Facebook. Ata meyo la foma kata akpena milo akpe kemi na mi anya meyo la foma le mi akpom nene ma kemi le live le siana YouTube page ajila America la fi ta mi ato kata ha le mi akpom. Okay, ma le messages ado mi le live le Top FM online on YouTube is also live mi le 103.1 papa la G le Ghana radio G ta ole mi asem alo le mi anko sem la fi afi le yetro alo fien ya akpena me Apeto Francis Adaji ebe watching live from Dallas. Okay. Empress Doche ebe Dallas here we come. Yes. Ebe Dallas next year. Siana and Dallas la firma. Yata mesewe na jado na Dallas 2025 azama ne iwadu azanlo. Apeto Samuel Ablode ebe good evening mama. Ewele doji ewele dowom eyemi le po live to America to come you dogbe na you vic play you for from kata afeto Samuel Ablode Accra Newtown EP Church afuma ole elemian kosem fianye ya okay akpe nene make ayom ne tibi abia hane wolon to fifia ayom le 0244 066752 0244 066752 0244 066752 nene le Ghana WhatsApp ti kuna tayom le nene la America ekma tayo ayo na yom le WhatsApp ti komi apiki na ofa adogbe na wolon to ke medogbe na efonye agbenohevi yao agbenohevi le Ghana elemi ankosem ebe akpe na Meridian Presbytery to kata yin na yin to nyo so for de ka beve so for de la amegbe amekenye district pastor na Ashama Central AP Church medogbe now Reverend Dela Amegbe Ashama Central EP Church top district pastor Kles Nolonwa the beautiful woman medogbe na me na Ashama Central EP Church menola kata keme common popo ya mado baba to hedena agbomanyi pomio kata agbomanyi pomio enye nubla ni nyabe mianto miape senior presbyter le Ashama Central amekenye CEO na Top Oil Ghana make value ke ekwa fedodo leteke gboa ya ekwa anoji on the 4th of October so anoji le funeral home Friday our pre-burial service la fama ke mami akoyi afe avadreda togbe ogbo me common popo ya maglobe baba to hedemede na sunololo aike oglede megbe Madam Mary Agbomanyi ekime yobe mama baba na osia ke ma ofama nveve mi anofuma akpede unti obe mi ajirada dido wa abajijo le unti fafame the late Mr. Ben Achu Agbomanyi efe funeral lo kwa anoji le October penkeke neli akoyi le anglo Ashama Central me ono abe ipito ene mon popo ya mi do na mi ipito kata baba na mi kata ple Agbomanyi pomi ovevieto eviao ple esuna the sister Mary Presbyter Mary Agbomanyi baba nami miawe gbodogbe mauna don se me anye CEO na Top Oil Ghana hafi make value nene make ekwo sugbo ma don kunko dia ka agblo ke eyina lawyer nkova sugbo womkwa o katan le nkonyesem lawyer Eric Alifo echo abutia ele nkonyesem fifi obe yo le nkonyesem live o do azanvo yo le ponye live la afi lawyer Eric Alifo medogbenami eyina peto Albert Monu le abutia egbefe donami yawe wodo efo Amos Akolibe authentic mama ayiko Dumega ebe le ponye cho Mamobi Accra Dumega Jodo Eric Senyo Dumega Jodo
Eric Senyo, ebe nice one. Thank you. Apeto Albert, ava iwu ebe Albert ava iwu yele kponye live cho jowulu authentic mama wele doji na eveduko na notegbe okay akpe beno ni toni okay okata le moji pele mi pele bubu okata togbin nyakele tochofia Andrelia togbi nyakaeli wabe sigbe togbi nyakaeli Tochofia Andrelia ebe my regards to Emmanuel Atubra and Bright adase ebe mi kata mi adu deji togbe medo menyi banao mi awele nukpon akpena mi be mi le toaji la authentic mama fan page aji ke madon kujina mi be ne wona George na me ne mi dibe mi sponsor wona ne mi yo authentic mama kwa mi atanwa pede wona unti sponsorship ya hia mi be mi atanwa no program so wo le TV oji ha na mi le vegbe me akpena mi kakaka togbe efo Jasper kake ef togbe ezu togbe ha le mi akpom kake metima mistake ta metima yi ma yo nko he ma va mistake o kata le mi akpom akpena mi be mi le mi akpom mi le clear life ke mi le gbogbo be mi vote na mi avi Miss Tourism Africa competition ekeleji le Nigeria fifi la ya Ghana fair representative anye Jessica Name online ya www.misstourismafrica.com/vote now. Name former www.misstourismafrica.com/vote now. Mi akpo wona katan live. Okatan le representing the African countries. Ye amekele representing Ghana. Ye anye Jessica. Mi ato mi biabe mi support the via. Especially I you outsider, you can vote using your credit card and things. I can vote ne. Ya tamye de kuku. Mi a vote na de via. Ne mi nya yiko epe. Mi anokpo epe information. So kata le screen do meva mi akpo www.facebook ha facebook.com/share/r pleto subo. And mi akpo la fumake vote for Jessica, the Ghana's representative. Representing Ghana, all the African countries. So how la firma tamere kuku me da kona de Vietnam flyer le page aji information. So I can vote hand le background le scrolling under the screen. Akpo adako ele Facebook ele YouTube okata Miss Tourism Africa on Facebook, on YouTube and Instagram plate okata, then you vote for the Ghana's representative. Allo miatawa yo authentic mamale 0244 066752 na mafia mi aleke mi awo akpede mi anti mi adakona de via lado gada mi akọ dakona de via 0244 066752 eya number allo nene yo authentic mama nyepe number makwa mi aget mi aponu aleke ne tv akpede mi awo le modesi ade nkwa mi awo na mi akpena mi todo lao ke mi le live clear le Top FM online on YouTube, and also we are live Lesiana YouTube page. We are also live Authentic Mama Fan page, le Facebook. Akpena mikata miawele jimetibe ehanayi ne miase hayao hafi miakava awu wananu na menyava kwa mawu wananu afoka ako wunu nami akpena nyasalao Ghana to ameyo kata le nkonye semcho kokomlemle sister Gift Agbojinshi Emos Akoli Francis Nyonyo efonye Geoffrey Agbojinshi amenovi the young shall grow and you listeners all over you matayo mikata ameyo jimedon kujia ya mama yo madekukume do na mikata and I'll see you very soon ke nemegboa nya iho bobobo street carnival ke authentic mama awo MC le now le Asogli Young Festival ke anoji 28 ya le 28 September le ho the Oxygen City. Let's enjoy some music and I'll be right back. Stay tuned, don't go anywhere.
Agbemedo sefe wo ape Funyetowe wa malia Menye pwe wo sa na mualia Gbegbe wa batumu godo Pada si mebe ma wala Okay, novinu polao, belenya selao kata. Afisa fi kenele mi akpom tua. Nye dakpeto hedena milo. Miawele doji, miawele nukpom, miawele dunenyo bobo boklenya jojiro wana open kosem. Kaya metibe mi akpo screen e jififi mi akpo Ghana's representative, Miss Tourism Africa, representative of Ghana, per picture nyepe YouTube. So I mean you katan le YouTube adia. That is our representative, Ghana's representative in Miss Tourism Nigeria. If you like, Ole Nigeria, do a picture ma, and the video also will be coming on soon. Ne miakwe, ne emiakwe, miakwe jisi onglo. They said a picture, all the countries representatives were onglo. Oh, ebe afiocho, you see Ghana. Tanmi nyakpo the via play Ghana kwa. Then you click on the Ghana, the person and the Ghana. Then anami process. I like me call a vote na Jessica, our Ghana's representative for Miss Tourism Africa, which is ongoing now in Nigeria. Name yakpo ewana akpena midongo. Ameyo kata a vote na mia via Jessica, Miss Jessica. Bewa ho Miss Tourism Ghana. Akpena midongo ta mikpo screen aji epe picture la forma the video will be following, and also we have the information concerning the voting scrolling down on the on the TV miakpo la forma epe flyer hama anye Ghana's representative in this year Miss Tourism Africa. She's called Jessica, and me are voting. Let's vote for her to support Ghana to win the Miss Tourism Africa. After folk on a safe trip back home. Thank you for coming to Grace the Best, Yana. Hopefully we meet in Ghana in the near future. Thank you so much. Efo Cornelius Akume, American President Nasiana, Denver branch. Yeah, mado message that ebe ye dakpe na authentic mama aleke ovakpede wana umbe miedu Denver 2024 Siana Paza ile mokbobe ne ivado Ghana komiaka adogo. Yes, thank you so much. The first ever, the best so far. Akpena mi efo connect le Denver toka time yawe wamejro eye mi wonu siano je fiato je gato akpena mi. Ke Dallas is next year 2025 Siana in Dallas. Nile mokbobe wakanyu Denver to Washington to be yo nye the best yo le nukpo ne ovado Washington ami akpeleke Washington na. Can you
UVA to New York to ha ba yeweji obododo gbene odokumi akpeda, and I witnessed New York Torture some time ago. I know they are also serious group and they will do their best. So the competition is still going. Afevi Jabagba adonko afeji legbe lafe. Afisi afi kene podokyo la donko afeji bede. Afe wo afi never zu amade edude me ejocho hafi never zu amade never legbeji ataminamia adonko afeji amede kemeko miasi fi afe dedu obe nyakpo tane koklo ina fe ma ebobona hafi na kpome menyebe ekwado do lenu ya kokla matanwa yimo kakea ele bubude ekwan be lekeja ye fe anyimlope la. That is where is going or he or she is going to sleep. Eyata minamia ade bubumia dedu afi mi cho kope yo me cho afi mi vazo ameo legbeji la fa mi adon koji and give back to society. Mauna vemiano mauna no plemi me dak penami authentic mama me fa pen konese kemebo hafogbe awunu ne me wo na voa Miavi Kenya Ghana's representative of this year Miss Tourism Africa. Miafo efe video na mi le page aji le YouTube aji mi akpo eye voting process o katan la firma ne leke mi vote for her is also scrolling down. Alone na your authentic mama le 0244 066752 0244 066752 avotina academia unti nemi adakona miavi Jessica alo nenema kea no bado kale ejibe mia no vi yo le Ghana afenyi mabado anu pepede nwa yo ha no bado le fi nemi yo ha wa academia unti ahoy afonu plemi afia mi aleke mi adakona Jessica be wa aduji akpenami kemana na nyebe Top Radio 103.1 FM papa na oji ole nkonye semchu le Ghana de come pakpasi akpa eye o senkonye ha le Top FM online on YouTube ni dakpenami yo kata na fuma nenema ke Siana YouTube page Siana YouTube TV le North America akpenami ame yo kata nkpo wona ase wona namia akpenami kata nenema ke authentic mama fan page to ame yo kpomi le authentic mama fan page akpenami lo ke mi share video o mi like page mi follow authentic mama miawe nya me yo penade eveve nya on eye evegbele etakaka all over the world akpenami miawe le doji miawe wodo Francis the small boy nyepe producer le Ghana ewebe no je fiato je gato afia executive producer anya peto Steve there enye Siana PRO enye executive producer for my show for the past week Yamela Fi then make assistant producer the beautiful Dion assisted assist for Steve your production. Today she is in charge of the production. Well, thank you so much, Dion. Sister Vivian Newman I may hear from that femme leti de kakpele na de oya akpene sister Vivian Newman la afi l'America de come fo agbojin shi be maglo na bede be machina be madove do megbe machina be amedro hoho menya hona tanene jagba kwa medro do papema ya irason unyeta akpelo ewe wodo fo still thank you so much. I can't express myself to you. Thank you so much. And thank you, Siana family. Thank you so much. Anto miaka vadoko menya bene medogana ha miaka wo show nyepe show ale miape platform jita miano po miano nyao se no ikeleji la pe we are in election ye mianto minya enu gede wanu jojo miana mianya aleke no college akpena mike we are playing music more and less talk novi to the lao music and let's talk. So let's play our representative video apemia for music nami akoyichi nami I signed the papers for lifelong lease. I rent the earth. See you all in Lagos. Wish you all the best. Go Ghana.
agbe medo sefe wo ape funyetowe wa malia menye pwe wo sana mu alia gbegbe wa batumu godo pada si mebe ma wala mejejo si mebe ma wala mejejo yeda wona okata o timota au unyelawe yawe semro pada si mebe ma wala mejejo si mebe ma wala mejejo yeda wona okata o timota au unyelawe sepe wo ape unyetowe wa malia menye kwa wo sana mu alia gbegbe wa batumu godo pada si mebe ma wala mejejo si mebe ma wala mejejo da wona okata wo timata unyelawe yawe semro kasi mebe ma wala mejejo kasi mebe ma wala mejejo kada wana okata otimata unyelawe nawe semro ye akene dosepe wo api unyekawe wa malia enye wewo sana mu malia kekwe wabatu mugodo kasi mebe ma wala mejejo kasi mebe ma wala mejejo kada wana okata otimata unyelawe yawe semro kasi mebe ma wala mejejo kasi mebe ma wala mejejo kada wana okata otimata unyelawe kasi mebe ma wala mejejo kasi mebe ma wala mejejo onyeka wona okata otimata unyelawe nawe semro kasi mebe ma wala mejejo kasi mebe ma wala mejejo onyeka wona okata otimata kasi mebe ma wala mejejo kasi mebe ma wala mejejo kada wana okata otimata unyelawe yawe semro onye dole yawo sesero kagenye ukale munyeke etiayame mi dwagbe
ke azola elena authentic mama be wado baba ina mi ayata mi kata mi do agbe la fisi afie kemiele authentic mama emefa pen konese live show top radio 103.1 pe avala ochi le Ghana eye ne make ka sen konyele siena YouTube page aji le North America eye ne sen konye han le Top FM online on YouTube, Authentic Mama fan page on Facebook. Akpena me todo lao nokpo lao afekpelegbe ejojina mbe mi wode kakpelem bakade ye ya ke mi atominya olega eso community evade wafuga ene la America la fi eso community evade wafuga enyi le Ghana to call hame fianyina me ke akpebe mi doto egbe 21st of September 2024 pen Dunenyo Bobobo show live to America New Jersey afi akpena mikakaka amesia meke senkonye nemeka senkonye le haya megbewa ekemami le gboglobe nyawe wodo egbefedo miamlain le unti fafame Isaiah 40 verse 10 miafe 41 verse 10 eke miafe Reverend Dr. Mrs. Balasu Ado, the synod moderator of the Meridian Presbytery, Okonami Bewanye Artist Otinami. Akpena mikata miawe wodo. Emenanyo, emenafa. Kemi vote na Ghana's representative in this year Miss Tourism Africa, which is ongoing in Nigeria. Mia vote. The informations are on the page. Miako eye mia your authentic mama. If you are having any difficulties, makpede mia alu mia dogada mia dako 0244 066752 is my number. 0244 066752. Name be you anami sponsorship. Name our TV program ale Ghana levegbeme. Alo yakpede muntinyele any other way. That is the number to call. 0244 066752. Akpenami mikata mi doagbe. Neme kasen konyele haya megbewa. Bebe akpenami kata. Bye bye. Nudawanule amagbatade siadewu. Lagika siambe.